Mae un o fetholwyr i enghraifft gyda risg uchel o ganser y prostad ac angen felly sgan PET ar frys. Ond mae yna oedi o hyd at 8 wythnos yn y sgan hynny oherwydd fod y cytundeb rhwng ysbyty Meilor, y JCC a'r darparwyr y preifat, yr offeryn yma wedi dirwyn i ben. Sut mae sefyllfa wedi codi ble mae cytundeb ar beiriant sganio PET yn dirwyn i ben? Mae cytundeb mewn lle am gyfnod penodol o amser ac mae dyddiad terfyn y cytundeb yna yn wybyddus o ddechrau'r cytundeb. Ydych chi felly meddwl i fod o'n dderbyniol fod cleifion sydd yn byw gyda canser ymosodol fel yma yn gorfod aros wythnosau hir am sgan oherwydd methiannau gweinyddol? When it comes to the PET scan situation, it is for Betsy as a health board to commission or deliver services, including PET scans, for its patients. We're aware of ongoing contractual issues related to the procurement of an outsourced mobile provider. That means that the health board are unable to deliver PET scans in the short term. And whilst Betsy is resolving the contractual issue, they've moved quickly to ensure that patients are able to access alternative treatment.